Sanibonani Dumelang, Limajoro Bonjo Mambo Pipi naze esihamba phambili ngalesikhathi. Usenze bekungalindelwe muntu uKhuzani njengoba namuhla isevele wamemezela usuku olukhulu mhla ka-15 Disemba njengosuku lwakhe lokugcagcelwa njengoba ezoba esinelwa ngumakoti wakhe wokuqala. uKhuzani Mfowamphongose usememezele ekhasini lakhe lika-Facebook wathi umema bonke abantu baseNingizimu Afrika ukuthi ucela ukuba mabaphelele ngomhla ka-15 kuDisemba ngehora le-10 ekuseni kuyobe kungumsombuluko bezozibonela lapho ezobe esinelwa khona egcagcelwa intombi yale phansi awucishe ngaphahluka ngasho ukuthi umalokazana wethu wakuphi. Kepha-ke sesingaqinisekisa ukuthi insizwa le iyathatha kuwo lo nyaka lo kuzophela ukuthi kubuzwane njengoba de behlezi abantu bebuza bethi siyanibona niyasebenza kepha asimboni umalokazana, yini edala ukuthi ningaganwa bafana niwe seliphumelele. Uzokhumbula ukuthi njengoba ikhipha lesimemezelo nje uKhuzani akukapheli isikhathi esingakanani ade kuputshuke isithombe esimveze ehleli nothile wesifazane athe uma ebhekwa emataniswa nezingane akayiphoste uKhuzani veze ukuthi zingane zakhe kwabonakala ukuthi hayi lo sisi esimbonayo cishe ungumama wale ntombazane le eyingane yakhe. Waseqiniseka ukuthi hayi sesize sambona umuntu athandana naye okokuqala, akuzange kuphele ngisho amahora angaphezu kwamahora angama-24 wabe sekhipha lesimemezelo lesi sokuthi uyagcagcelwa kuwo lo Disemba walonyaka. Halala Khuba, halala Khuba. Siyabonga kakhulu insizwa, siyathemba nesalukwazi lapho silele khona emalibeni, siyajabula siyaqashiya njengoba usuwenze lokhu ahamba emhlabeni ekhala ngakho ethi kufeze mfana ngoba usekubonile ukuthi usukhulile usuyindoda manje usungawumela umuzi wakoKhuba, usecela ukuthi uthathe umalokazana manje ukuze azi ukuthi umuzi uba yikhaya elifudumele. Le nkulumo kaKhuzani umemezela udwendo lakhe isiqubule inkulumo mpikiswano ezinkundleni zokuxhumana kubalandeli bakaMaskandi ukuthi kungenzeka yini ukuthi lo mculi usezinhlelweni zokuthi aganwe yisithembu njengoba ethe lona ngumakoti wokuqala ozongena emagcekeni, okungenzeka ukuthi le nkulumo ithi basekhona abanye abazolandela emva kwakhe. Ikuphi okucabangayo? Ungasitshela kwi-comment section ukuthi usola ukuthi kungenzeka ukuthi le nsizwa isezinhlelweni zokuthatha isithembu noma ibizincokolela nje mayithi owokuqala ikhuluma engazuthi khona omunye ozolandela. Zingake besiziphethe kwamanje kuze kube ngokuzayo. Danke, kuyabonga.